Tumben ketemu. Kudu bawa cucu. Lo limo. Limo. Ane paling lepo kelas 6 jadi. Gitu. Oh. Jangan truno. One cingante. Unen. Nanti ane pang kudo tonen. Nih bang. Nih bang kok Ane maluan bu palas. Kepalan. Nih marong lah nih baru. Oh. Okonya nanti. Selamat ya selamat. Selamat. Selamat nyeblos. Ah, Selamat nyeblos. jangan nyeblos ini bisa nyo. Iya. Ngeras kota, cie. Nyeblos apa nih? One pipi mau keluinu kan ngeras. Kengken sini. Nyeblos pilgub. Pemilihan gubernur IBI. Oh gitu. Nyeblos belkup. Ah, Dan sing. sing nyeblos IBI. Golput sih. Sing belkup ya. Nyeblos gigis. Gigis yang penting bolong tembus. Nyigang bolong. Oh, Nah begitu. begitu. Jangseng mau balik di TV One. Di TV One apa tuh? Televisi. One sih. Ada nanu pemancar televisi TV One. TV One. Dia nue siaran debat kandidat. Misi musiat debat kandidat. Sing Musiat. mesiat, sing Oke. berdebat, berdialog. Oh gitu. Oh, masing-masing mengeluarkan visi dan misi. Mantes. Visi misi. PC misi. Misi Ya apa sih? wis, yen mata. Kau bocah mengatakan misi dan visi. Nanti diperdebatkan, didialogkan program masing-masing calon. Oh gitu. Man. Mumpung ketemu Cang Jaci, Man orto dia orto. kita ucapkan selamat kepada pasangan Mangku Pastike dengan anak Agung Puspoyogo. Semoga sukses, Nah, semoga berhasil memimpin Bali. cocok mana ada itu. Bani jero Mangku ngajagang Bali nih. Musbo sambil ngomoyogo. Mangku we gani muspo sambil ngomoyogo. Pasti Pasti ngasti tiang jagat Bali nih Pangrahayu, Kerto Radio, Gemah Lipah Lojinawe, masyarakat Pang Pekede Pekenyung, di samping tuh ada bangsa jauh gitu. bangsa jok itu. Yen tadi benide tekenang pasangan jero Mangku Pastiko. Bangsen cara mimpin pemuspane muspo si malu rakyate. Muspo puyung. Muspo puyeng sing ingat teken nasib rakyat keleleran. Bocol milih Mangku Pastiko. Bocol jero Mangku muspo sambil ngomoyogo. Bangsa muspo puyung. Soe nadi benunah hijau. Bangsa gitu kan. Dumadak irago sarang sami ajak mekejang Dirgo Yusuf panjang umur. Nepokin pula paleh Mangku Pastike kesarengan Tenagung Puspoyogo. Dumadak berhasil. Berhasil. Oh, pangsing janji muluk-muluk. Oh. Muluk ngaranang lemah. Lemah cuma tadi lengis. Lengis yang mekejang mal. Apa ben muluk beceleng. Muluk becaleng melengis. Boleh pengamal mising. Bangsa muluk-muluk gitu. Di samping ke pangsing rakyatnya goreng ben lengis muluk. Bangsa gitu kan. Ya tadi ben nasi jauh sih itu. Bideh kan juru Mangku ngiring nagung. Bangsa gitu kan. Oh, dia jangan kemosan maci. Bujang. Satu ajak kemai kabar center. Men kumah cancang serado cuma. Tumen ramah ngigal pemangku nanti gubernur pang tiap tahun bilang pesta seni ya dada magong. Nah begitu. Oh, Lima cang ci menci ingin dapat ci cang.
cie. Oh, Wih, bocah nak lu nyampat. kurang jak itu. Putih-putih. Oh, Awak ni putih-putih. oh. Bok ni putih. Kau dah dong cang tu. Dah dong cang tu. Jangan keban lama. Ada yang ngamah. Raos cahuran cangkuk. Yo ini cuma. Mendadong ci mati. Kita nyampat. Kemudian ni orang nasi putih tu nak dah dong cang nasi putih. Awak ni putih-putih. Oh. Cebelang-cebelang. Bulenan tu, bulenan. Resep tekan lengkarot dengan ngeras. Kengkir. Dengan ngeras putih-putih. Yen putih, artinya putih mulus. Yen putih-putih, dini putih-putih, dini putih-putih. Tu madan bulenan. Ah, putih-putih. Ngawang, Cang. Kau nyamu eh? Dan nyamu pi asik makan nyamu. Ye dah. Nyujuk hengtut. Negak. Tu yo kurang cang eh. Ramah. Ye mulo epe. Mekejit. Gigi ni putih. Mekenyam gigi ni putih kelas-kelas. Bisa tebara. Kurang Kurang dasar. Kurang cang tu. Beleng guys pasane. Maro mana? Bangkiang ni metegol lante. Pojok cang itu yan. Pojok lo pojok. Squat. Jangan Queen. Ci kurang cang kurang. Acan kadang kurang jangan dia biasa bertanya nyamu nyampat sambil nganyait sambil mesti yang ada nyamu sambil ngemak nyamu terus mesti ante sakit. Tonen yo peragat raos cang. Doman bercangkuranan. Begitu sing bocah nak luh di pon. Engken. Anu deng memasak ah. Atau yang nang saja ya. Rambut pendek. Ayo mau kulit jagung. Pekriting gitu naik. Mau keriting jagung. Anggo gas yo. Mau tepior. Oh, dia mangku do ba menek ben harga gasnya. Nah, Cang beli gas. Dia bian semal di 16 kudos saya tewangci. nak dagang lagi oleh mati mulut. Bojo. Begitu. Yo kaci kurang situ nah. Di kafe. Marone lo limo dap sampai di briket dan kelapa siko kafe yo. Mumbang Cina bahkan mau takon kok gitu. Oren jauh nuk ini pejalan jangan lekuran ini. Pasal lah tapi limau. Daftar kelu. Mancang isi juta. Nangu. Taikan. Kali. Konyang apa cang? Pipes itu melalui jago kafe. Baju sebarian. Oh. Kantong flu. Ne bedren bak sipes kedua. Sipes. Baru sipes. Pipes di spidol. Bisa nulis. Sing. Di spidol. Apa campur ke kafe? Ke kafe cetet ke cang. Dering gitu aja. Dering. Tawang ki atin min drink tu. Doring wango. Kadang cang tanya minum apa? Dering Drink wango. Itu ini kulit di jero dongkang, buk main mengklisut semua ke kafe. sing mesti jago kecewa semu. Orang cang pemane itu dering doring wango itu. Tahu kan ngapa pipes? Beliin sampit lungkut. Lungkut. Kemung katongnya. Bodoh cik itu sakit. Jangan pakai. Beli nih kita kalau pat. Kalau bebek. Bebek pat. Lain buk. Lain kulit nih. Lain putih nih. Lain kuning nih. Kalau do jenis hari nih kok kita. Empok putih-putih nih kutang. Duduk kuning-kuning nih. Duduk saren-saren nih. Oh gitu boh. Ngerti tak kak? Oh ngerti. Dia just sprint. Break minuman ada botol. Sing sprint gen. Sing si minuman. Minuman botol. Sing sprint gen. Sing si minuman. Minuman ada botol, kadang botol nih. Sing sprint gen. Sprint. Aso up iprit sprint. Sprint gen. Apa inam ci? Sprint. Pokoknya sing minuman. Nak sing si minuman nak sprint gen. Nah, cing laut do cang ujang magarang. Jangan nak cang kok kafe, cing kok kafe. Nah, kok ngalah cang. Kok ngalah cang. Telopat. Si sprint. Si sprint. Wih, gede bayu we. Misi micau. Gede siapa bayu we? Bo gede bayu, sebab cewek ni. Bo bayu cewek sakit kedak.
Motlano pendek. Kayak tarik bang merangsang. Pane dah dua. Ada nama baut lu kalau cie. Pane dah dua misi tulisan. Mau tato? Heng tulisan sih, mau tato tulisan sih. Pane mau tulis tuh. Yang cara Bali meraja, iraos cara modern jadi mau tato. Seng tulis sih, seng si tato tulisan sih ya. Tulis sih. Seng cang beli. Tulis. Oh cang beli. Man, Tato pendek. Nah, tulisan itu R besar, S besar. Siapa namanya dek? Itu cang. pane mau tulis. Ane ngawan, mau tulis R. Ane ngebot mesti tulis S. Tak kunci. Siapa namanya dek? Itu cang. Nama saya Rosli mas. Rosi ya Daniel. Oh. Kalau Rosli namanya dek, kok paha ada berisi R dengan S? Oh, yang mana? Itu angka. Tak kunci on. Oh. Apaan S yang kenyataan? Kenyataannya O sih ada. Daniel Rosi. Oh, O sih ada. Oh. O-nya mana itu angka? O-nya ini apa? Itu. Kita kecang O. Kedeno. Oh. O-nya mah ini apa? Ini apa? Aduh, amat melek mata anjir. Kalau O-nya ada yang bawa, I-nya mana? Kan kurang lagi satu. Kurang lagi satu. Rosi. Rosi. R-O-S-I. Begitu sebenarnya. Benarnya. I-nya mana, Tuanjang? Man, I-nya kan bapak yang bawa. Tuanjang tuh. nya bangun NG itu. Nah, pokoknya I, oke, itu ngelenteng I. Kok dalam satu, Kangin mau kau satu, jenengnya jodoh ada. Lata saja cang yang mulai, artinya satu madan nanti. Berbulan madu, calata sejuma, ajak cang kurang cang itu. Ih, Amat lu ngasane nam salama naor perasmin bulan madu nih di kamar berduaan. Gastu cang lah plano apa sih? Plano putih tau? Plano itu lah karena kain tepung terigu segitiga biru itu. Oh, belaju itu Oh, belaju. Bocah putih. Kamu kan plano nyangan? Kan jahit ini senengan kan? Oh, bocah kau lambek kan aja tulis di tilah nu. Tulisan tepung terigu itu. Oh, tulis tilah nu. Boleh dah, saya berbuat madunya. Dimetin jadwal. Kita jadwal kurang canggih, bom meleleh. Oh, nih bong nih. Oh, Pak. Oh, bong nah. Oh, bong nah segitu. Begitu. Yo kena, yo cang menek deh di panik. Seret kita. Melap kurang canggih. Tadi melek. Paco tulisan di kain itu. Kengkeng sih ya. Beratnya itu 40 kilogram gitu. Kedana buat keton canggih tangan so nanti. Jejak kurang cie. Berat neto 40 kilogram. Padahal berat kotor tepung terigu 40 kilo. Kadang berat neto Niwen. Bang sing kijang beli. Sing ingat tegen Sudarmo. Awak mau marah kan dini dipuri kauripan. Tan kil.